Ad sanctum Michaelem Archangelum precatio, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Archangele, defende nos in prelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum charum, contra spiritualia nequitia in celestibus, veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno, preliare hodie cum beatorum angelorum exercitu prelia Domini, sicut pugnasti olim contra ducem superbie Luciferum, et angelos eius apostaticos, et non valuerum neque locus inventus est eorum amplius in cielo. Sed proiectus est Draco ille magnus, serpens antiquus quivocatum diabolus et Satanas, qui seducit universum ormem, et proiectus est in terram, et angeli eius cum illum missis sunt. Antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est, transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuitet invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius animasque ad eterna gloria coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum, virus nequitiae suae tamquam plumen immundissimum Draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde, spiritum mendatii impietatis et blasphemiae, palitumque mortiferum luxuriae vitiorum omnium et iniquitatum. Ecclesiam agni immaculatis sponsam favermi hostes repleverunt amaritudinibus inebriarunt absintio, ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus, ubi sedes beatissimi Petri, et cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi tronum posuerunt abominationis et impietatis suae, et percusso pastore et gregem disperdere valeat. Ad isto itaque dux invictissime populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias et fac victoriam, de custodem et patronum sancta veneratur ecclesia, de gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates. Tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat Satanam sub pedibus nostris, ne ultra vale ad captivos tenere homines et ecclesiae nocere. Ofer nostras preces in conspectu altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et aprehendas draconem serpentem antiquum, quies diabolus et Satanas, ac ligatum mittas in abissum, ut non seducat amplius gentes. Hinc tuo confisi presidio ac tutela sacras Sancte Matris Ecclesiae auctoritate, ut et sacri ministeri nostri auctoritate, ad infestationes diabolicae fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei et Domini nostri fidentes et securi agredimur. Amen.